Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama ya Broadband Commission umunsi w'ejo ku tariki ya 6. Perezida rero Paul Kagame yitabiriye ibiganiro bya Komisiyo y'umuyoboro Mugari w'itumanaho rya internet Broadband Commission mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho yagarutse ku myaka 15 ishize ibikorwa byo kugeza ku batuye isi ikoranabuhanga rya internet byongerewe imbaraga binyuze muri iyo komisiyo. Mbere yuko rero aya makuru tuyaza imuzi ni muzingo, ngira ngo wowe utarabikora urebe aho hasi handitse subscribe ukandeho, hanyuma dukomeze kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yitabiriye ibiganiro byayobowe n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'ikoranabuhanga mu by'itumanaho ITU Doreen Bodgar Martin ku gicamunsi cyo kuwa 6 Nyakanga 2025. Itangazo rero ryashyizwe ku rukuta rwa X rigaragaza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama mu buryo bw'ikoranabuhanga, hagarukwa ku myaka 15 ishize abantu bose bagezweho ikoranabuhanga binyuze muri iyi komisiyo. Amafoto rero yashyizwe hanze agaragaza ko abari muri Village Urugwiro harimo umuyobozi ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda mu biro by'umukuru w'igihugu Mauro de Lorenzo, Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula ndetse n'abandi. Perezida Kagame rero afatanya na Carlos Slim kuyobora iyi komisiyo. Mu mwaka wa 2022 inama ngarukamwaka ya Broadband Commission yabereye mu Rwanda. Komisiyo rero y'umuryango, Komisiyo y'umurongo Mbabarire Mugari w'itumanaho yashinzwe mu 2010 igamije kuzamura uruhare rw'ikoranabuhanga n'igeramigambi mpuzamahanga no guteza imbere ikoreshwa ryayo muri buri gihugu. Mu mwaka wa 2015 iyi komisiyo yongeye kandi nanone gutangazwa nka Komisiyo y'umurongo Mugari igamije iterambere rirambye, nyuma y'uko umuryango w'abibumbye wari umaze kwemeza intego zigamije iterambere rirambye. Ni the QuickTimes news n'ubundi nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakanda, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Reka rero mbareke mukurikire ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabashije kugeza kuri inteko yari kurikiye uyu muhango. 15 years ago, we began with a simple conviction that broadband must reach everyone everywhere because it is an essential driver of sustainable development. At the time, connectivity was out of reach for many people, especially in Africa. Today, broadband powers economies, expands access to knowledge in rural as well as urban areas, and brings communities closer across continents. Together, we have lowered the cost of access, increased reach, and opened digital pathways for millions of people. However, connectivity gaps remain in coverage and usage. Millions of people remain disconnected, either because networks do not reach them or because other barriers hold them back. The evidence shows us that traditional investment models are not enough if we want to reach low-income users. Our continent is home to a young and talented population who need to be given the means and opportunity to use their creativity. The good news
is that we are seeing more and more investment in digital infrastructure, but we can certainly do more. We have to address affordability, digital skills, local content, and gender gaps with the same urgency we give to infrastructure. Emerging technologies like artificial intelligence bring both promise and risk, but without deliberate action, these tools could widen gaps instead of closing them. In Rwanda, we have benefited from strong partnerships, including with ITU, UNESCO, UNDP, Smart Africa, and the African Union, among others. Bridging the remaining gaps will require innovation in both policy and financing. We need new mechanisms that can scale and adapt quickly. With just 5 years to the 2030 deadline for the Sustainable Development Goals, time is not on our side. Above all, we need political resolve. Connectivity is a public good. The focus of the transition to the next phase of this work must be to accelerate and finish what we have started. Yes, turi imbere y'isoko rya Nyarugenge, ego aya mazu mubona imbere yacu hano muri kazi ngo niho hahoze parike ya Repubulika no kuvuga ubushinjacyaha bukuru ngo nabwo gakoreraga. Ndi kumwe n'umusaza witwa Sayihene Emmanuel Ruvugiro ni urimo kubitubwira. Ijambo ni ryanyu. Aha ngaha nyine ubona ko turyango ubona harimo kariya kagera uryo kakinjira kakagera no mu gikari inyuma. Yego, harahanditse N&M House. Akazi nakazi. Inyuma hariyemo iyo ugeze inyuma harimo ibyumba ibumoso iburyo n'inyuma hagaruka haruguru. Yego. Hose hari abantu z'abashinjacyaha bahakorera. Uvuga ngo rero reka ndibuka dore aha ngaha nuko ntibuka umwaka hari n'igihe bigeze kuhazana abagome n'abanyabyaha, higeze guparika imodoka yari ipakiye ibyo bitaga amashu. Amashu ni ibitwa y'abantu bari baciye icyo gihe. Yagasani n'abadore biraza dore iparika dore aha ngaha bafashe abantu bafashe iyo modoka. Yego. Irimo rwose abagore basutse inweri n'iki. Uvuga ngo rero parike yari iri aha ngaha hepfo aha ngaha ari burigade. Urumva nyine abagenza brigade ni hano kuri downtown. Aha ngaha nantuza ni downtown. Yes. Noneho abagenzacyaha umushinjacyaha hanyuma noneho bikaza kurangira processus yo gufata abantu no kubashinja no kugenzura no gukora amadosiye. Umuntu akava aha ngaha bamumanuye bamujyana kuri gereza hepfo aha ngaha Disrupt Satrate. Yego. Ubwo nyine bakaba baramumanuye. Niho kumanura umuntu mu rukiko. Urebye niho byaturutse ngo bakanaka bamumanuye. Nubona ko kuvanga bya fariya nakamanuka ahantu hamanuka. Akazu kangana gutya kameze gutya niho hari ubushinjacyaha. Nyine abagome n'abanyabyaha bahagiriye ibyago ariko n'inzira karengane zaraharenganiriye. Noneho inyuma hari agatotera urabona kuva aha ngaho ujya kuri criminology. Yego. Naho ni intambwe inyuma ya beseka ubona imbere y'umurenge wa Nyarugenge. Yego. Ni intambwe nto cyane mbega ku buryo habaga ari uruhererekane. Inzego zihererekanya abo zihohotera kuzihererekanya abanyabyaha koko urabona noneho na presidence inyuma hari. Ubwo na presidence nayo aho yakoreraga inyuma hari urabona beka inyuma ya beka hari hariya hari umujyi wa Kigali. Urumva
ubwo nayo yakoreraga hari ubwo naho hari aho babaga aba barimo kuharenganyiriza abazakatirwa nyirizina abazashyikirizwa ubutabera bikarangira babazanye aha ngaha hanyuma bakabafata. Criminology zo yari ishinzwe iki? Criminology nyine ubwo nayo yunganiraga bwari nk'ubugenzacyaha. Byari ubugenzacyaha ariko akenshi bikaba ko byaraganaga ku byaha bya politiki. Cyane cyane ibyaha bya politiki babaga bahaye uburemere nibo banyuzwaga hariya bakabanza bakabakanda bakabamugaza bakabacomeka ku mashanyarazi. Ibyo bitarabagaze nibi ababivuga n'abahanyuze bagize imana zo kutagera hariya ariko haragatsindwa. Urakoze cyane kuri aya mateka